by 2 years time suffer be babon ten e di do be di akonya na ba 2 years be di akonya no be di do be di akonya na ba and nobody can change it. The nation prophet the nya bia ma no kawia akao one e be ya Ghana ye yes Jesus o se Ghana nyina tie no mutoma na kom omo pa omo pa kom ani nyina betane no ma to aba ma sa nipa Jesus et obi awura me di ne di papa bonten so obi kreska yi be brabom ya wanyai enya ye Jesus wo discuss say brame aye dia wo dia brame ne masofo that's right aye di hunu ne be die aye di hunu sika na mo nya dia do betanga na konya so oh Jesus e do ye no man fa man ka so Opambour adi sika praise God hallelujah the awurade nya ko pon dia bobeka that is what Father the credible Marie what kind of gratitude this can be a baby abetia kwa ebedi ada sir ye mabusuani be medi Ghana so na mfa ho kire ma omanim piem Jesus ye mu obi medi Ghana so mfa ho kire ma omanim anya busia konya ye bi obi a wodwene enchirima enya ma ye nyina die ne ye esi wona enchirima beto so ene ye hwehwe Ye nyina yinim se enche na abato bre esan ba beso ama NPP4 akọ delegate conference omukwa koyi flag bearer obo abedi omo party nanim and a lot of names are going around. Now this is NDC for so because they are in power, you know. Omunya started, but I know say enche ombe started. Nenu na yina no yenim say edi4 no dodo na de edi aba for the NPP and for the NDC. NDC no ABC Honorable Johnson asi edukatia na eba. Ebi so say Honorable Julius Debra na eba. Among for African ensemble NPP fem no ebi say Honorable Kennedy Japan na eba. Ebi so say Dr. Baumia na eba. There's among for the Dimbebre Ide Aba. Nano na Opambour weekend di Obaba beka se Obia Obaba be di president our Ghana no 2 years time Obaba Eddie Dina Aba meaning say 2 years time no be 2027 mu hono or say Odidini beba na Ghana for Obia hono Obia nyame eyi no say omra me di o my Ghana so enti mo mayen kwana yenkutie near Prophet 1 e kan no na message say any first time over my channel is so kindly subscribe to my channel, like my video, drop your comment. Now for me so meet me soon baby and free ho. I want to believe say obeyenti. I want to thank you in advance. Thank you very much. Ghana ye beto aba bia be sie biara yes awurade be san dia mame Jesus the awurade be pam so meka no eye fana in Ghana and one of the prophet me obi pema so mfa me and okre ye branchanta mani mama president so di 4 years to 2028 yes sir eduru ho no 2029 onye president bi prophet yes enu ntino yes sir osofo yankopodifo afeni ye be ko awurade ani Jesus enye nipa awurade be yini na ye behwe enye nipa ye awurade ba be tran konya so na me hwehwe Ghana for so for binim epeni wodo nipa ya sabi so person obetra Ghana konya so biem ba me enye nipa oba betra so na me hwehwe that's right did you understand me yes sir prophet enye nipa ba be Ghana president na me hwehwe enipa bia ye nipa badam for kwa ye nipa yes obi oya aroba ye nipa obi oye budini ye nipa enukre obi otom na ye nipa nipa obi adu asai ye nipa obi awagimi ye nipa obi onim nyansa so ye nipa Jesus na mi obi a okura nyansa koma Jesus wodo nipa na dwene woni tim ye nipa de yes dwene nipa pempem ono ne ya hwehwe na awurade wo se nipa hwe ne ye niwa na me de me hwakoma na kyese nipa ne ya wakoma papa on ye hwe adwene papa ene ya wadwempone akoma ne adwempone sere adwene ewo ho endi sa wonya me ka kire samo se media mo hwe ne ye niwa na me de me hwakoma mo na kyese Opambour se me di onyame ana ma so enukre enya wana mo ye campaign asem na meka Jesus se bia wo ye campaign wo kasenti yemfa konyane ma no obi asakira ntie ma ne mra adie na wo ya wo sakira he adie ba adie na wo ya na wo sakira he be adie na adie adansense nipa ne so sakira book be na ya twa na adwen sakira wo e won nsem ho
eti nipa bi ahwe examine enye de dipa kan ye beye dia Awurade pe ene na tra konya iso praise God ene na tra konya iso eti Awurade mama kame man 8 years number say what transfer 8 years ene hwe no okọ because Ghana mamu no I am telling okay nya we no no de na dua ba no I was say yetimi ye man e man no yes sir ye ne ne ya twen ne sadia kame de also for some come catch only for patrol I know 8 years na kame so no ya dwen pa yes God enti no 4 years na say mo me kra ye ntem tefena be kwa Awurade anim yes sir prophet na ye yi de Awurade yi ni nipa mai yes sir prophet enye de oye kampa asem enye de onim kasa asem ene de sabi ya san kotokoto obi pa konwa no he de ye no sade asade oye nipa hallelujah ya nya ndisa that's right abra sam atware ba me ni da mu nyina adware ba Awurade si wo nyame nya de enyi wo na kuma nye sam so nyame ni wo ko fado de ngure ba yes Ewura president echino waneba party me MPP anase NDC eno say ko we mienu no emu nsam ne kura me nsam yes the nation's prophet senior emu nsam ne kura me nsam and nobody can change it Judy yokabia wa by 2 years time suffer be babon ten e di do bedi akonya na ba 2 years bedi akonya na bedi do bedi akonya na ba and nobody can change it the nation's prophet binya bia ma no kawia akao one e be ya Ghana ye yes Jesus Osa Ghana nyina tie no mtoman na kom omo pa omo pa kom ani nyina betane na omo to aba ma sa nipa Jesus et obi Awurade me di ne di beba abonten so obi kreska yi be brabom ya wonyai enya ye Jesus wo discuss sai brame aye dia wo dia brame ne masofo that's right aye di hunu ne yebedie aye di hunu sika na monya dia do betanga na konya so oh Jesus e do we no man fa man ka so Opambour adi sika praise God hallelujah the Awurade Nyankopon twa dia bobeka that is what Father no credit for Marie what kind of credit what is gonna be di hunu ne abetia kwa ebedi ada sir ye mabusuani be medi Ghana so na mfa ho kire ma o manim piem Jesus ye mu obi medi Ghana so mfa ho kire ma o manim anya busia konya ye bi obi a wodwene enchirima enya ma ye nyina de ne ye esi wona enchirima beto so ene ye hwehwe enya so ba umia me yana mikra ni fira konya so enokre yana mikade se so nsi mi fira Awurade a me di ne to bakia enokre very true prophet na fomu se mi fira Awurade a me di naba o frem se wo ba fi cross mi nyai me ma ne ma mi fie mama na ma o ma di kan ke mi fira Awurade enokre emana wu se mi fira Awurade ohunu se wo nyame di for o man afi me ka chen nyina ma no edudu ya so papa ka se o se meka ya oluma ya fishna na odi for one thing about you won't hwe ni pani Jesus Christ onyam dwuma na odi ama no enye ni pani mu hwe